ua tātou ilo umo le whaamlawe na tupu nei vai aso le tātou te whaanono mai na ialo whanau le tunu ulea na fuafua malanga mo sa mo mai al taimi ni usila nei ngalunga whawai taimi. E la ua uwala udia i rungo le tātou porkala mele tō whaia li a mana ia Lorenzo Kaisara. Ia pe o ia le wha popoina le fisosoani mo na ia inga. E mana ia fo i whafonga le tunu ia ute iloa e mo mia fo ila fisosoani le tūlea. Tālo fo ila tō whaali a mana ia mana so i fuol ni taia fo. Ia, whataru whatu i lau sunga tu fue o whatonu tātou por kalame, whapea fo i le whafunga anga o tātou watunu. Ai maisi o whataru wha ia i lau mua o Wellington. Ma lor soi fua mo whaftai mo lava no tu fue. Haftai li amana, ia malo fo i whaftai, o mai au kilani ni taimi. Ia, o lo sulu matango fie le lai nei au kilani, masalo ona o le whatu atu umalo lava ia le tātou tupu o tangata maoli. Pei o ata ia o le au le leo au kilani ia, o le wha malu mai ia le tupu o tangata maoli a te matou nei. Tamaki makaurau a tupu e. Malo whaftai. Ia mana ia o wala uria o el porkalame o te lo tātou umau sa moa le tātou te mafti e whatasi o non whaafrewe le tupu. Mo le tūl whaftai, whawhena na el tō whaia o e te taula mua i se sa iringa se le ni le ua whaia le teiminei mona ia inga. Ia whaftai tū fue mo le ava noa, e mua lava ona toi mo mole atu wha mai sengam wha ma whananga. Ia inga o tamali ipo na ialo fo i o le tātou watunu ua whai ilangi le fo launga. Tu fue mo le no fo sile fia le tātou watunu ue wha pene i le aso wharaili o le vai aso fo, o le vai aso watua nai. Whatoa au taunu mai au kilani na umaranga tu tauranga e MC il wha moe moe. Mo tangata umalawa Pasifika lo o ngā lurua wha avai taimi tonu o Bay of Plenty. E au fia ila tauranga ia o te puke o Potiki. O Potiki la le alo ia i le whalewhainga luenga o le auso ua malili. Ia na wai atu fo ila i le wha moe moe le ai tauranga. Le sa au MC ila stopi o le vai aso tōna. O ila pisa ma wele mafutanga foi lea. Ma whana ele ngata o tangata Samoa. Ai na wai foi matangata Fiti tu Valu, Vanuatu, ma Bali, Indonesia. O ina pina mau ise mafutanga ma whana. Ma le auso ma alo whana ura tatu watunu umale RSC. Ia peita iane ina ua mawale tala ile au auli o le asumufua. Ua tula ili whalavelave. Ia o le whatoa na ona ia so lava ia na whatoa mai e mato mafutanga. Peo na langona i fo ile whanua no tele ile ngata o lai fufu e toe malanga i sa mo le aso na nafi. Ia ai o whai fo ia taito olua. Ia ai maiso o na ialo o na itamali ia. Ia ma le tulanga lava fo ile o le whawesili mai o tangata ia tea. Ina ua uma ona u post i lunga le whalawelave o tula i mai. Ia na matua i fetoleni ia le sau o whaafesili o tangata po fea nga ia ini ala tau peso soani tau se leni. Ia ele ngata o tātou tangata tūfue. O le mea mo i lava ia. O le toa tele o pala langi na so tai mai. E o lava fo initial comments i lungo le New Zealand Herald. Na taga na ia tangata ia. Ia ma whaare lo la tau nganga o fia fo ai. O lea, na u whaapea ai. Ia o fa moe fa pia ki valito la tu fui. Ia piele mana ia fo ia ai to fa tino la vai se sole ainga na we si le fiele le ele na tu. O ta tu tangata. O le ala le na fa pia ia e tu ia u luma fo ngale pe upu ia muli ane nisi ai o u le te faia. Ia na fa pia i talo fai ile angale le ma le mid mulsio o tangata la telo no sila. O lo fia la fosa la tu se le ni. Ai e te tau ona tātou wanga i se vaenga pito i sili ona transparent. O le give a little, o le vaenga pito i sili lea ona le fesili ngia. Ona public ia le whaingo donation. O le ana nau tango i lo se rapi ia le give a little i le tae au le asulua. Le ua tolu nei aso talo na whanga solo ia le tātou wha moe moe. Ia ma amata wha solo lo i lunga i wha alau i lo. Mtulanga wha pina. So tai foi masuyo o le ainga i Samoa fa pe fo ile matai o le ainga nei ia ma ua fa alia lo la to nganga o le fia malango lango fo e tu sa yo le fa moi pe o se tala tu le na tu fo e fele fa matala le process o fe e te ui e mesi foi tu pe la tu tali ino me fa pe to sa no mai la tu fo e fa fa matala ina le process fo ile te ui wale yo mai ainga le fo fa sa la New Zealand Herald. E le watu le bank e fa fena fa tu langa mo le fie tangata o tātou tunu.
faafetaitu foi o le seraping o le kivalito ia o le tangata lava lea o loo serapinga ia le kivalito o ia lava le na e taʻitaʻia ia le fa'amoemoe ia pe au mai umai ai ia donations ia o le tulaga o le bank account e aluaga i ai ia le kivalito o le maliega la le na e fai e tatauna fai e au ma aiga nai tagata ia e toʻatolu a malilia mai ia le aiga ma o lea foi ua uma ona o mai le latou maliega ma mai le fa'atuatuaga ia te au e ave i ai ia le account foi lele na ona release mai ia i o le tupe manatua e release mai to le tupe a faia e 5.5 afe o le tupe lava lenā e iloa uma i tagata lautele ma o le ale bank account o le uma lili mai aiga ia a fa'apea mai foi aiga ia leai tu atu le bank account lea o le bank account lava lenā e te tau ona ave o le givalito ma verify le account holder e release uma mai ai ia le seleni o le seleni la tufui e le fa'apea e close loa nei po tai au maua mai loa le aso so ai o le process a fa'apea o ia givalito donations uma e au i le ia aukuso e fa'ato'a totogi mai pe release mai i tua i le va o le aso lua sefulu i le aso lua lima o le isi masina tusala le o setema o le ala foi la le atufui wa e tasi le vai aso na o tango foi le tatala i le tatou kivalito ia o le aso lua o le vai aso le nei fato'a tatala ai anga i le aso lua o le vai aso fou peita o le aso lua o le vai aso fou le aso tolo o setema ai ina ua fesoota'i foi ma le kivalito ia inga la ia po le ase fauna release mai ko le sele ma latou fa'amalamalama mai ai ia le latou foi payments process na outou manatu ai e lelei loa ona tapuni le aso tolu sefulutasi o le masina lenei kai ao la lea i le sefulu le po ina ia mafai ona release mai ai tua i le masina fou ia le seleni ua ia nai aiga o nai tamali e toʻatolu failagi folauga atu foi faina faisausaunaaga mo lisi foi ai leʻi faia muamua le atulaga e saoga le mu pe atu'u i se tupe neʻi maua se isi fa'amaumauga o account nisi tagata ia ole fatutuanga atoa ole aunaga le kivalito stasi lea o donations foi ngale process or pathway e pito i sili ona talitonuina i New Zealand fatasi ai male GoFundMe tusa lelei ia vaenga i e lua e le se tulaga foi lea mea ole attack ai nisi foi o scammers ia se account number foi ngale to ilunga po se credit card matulanga fa pena ua malu puipuia lelei o le tulanga foi i le donations male ma au o le au foa'i o tagata lautele ia e tu'u mai lava la le fa'atutuaga i le tagata o lea raniga ia le givalito taipei la wa'u ia mo le silafia leva o le tatou atunu'u ina ne'i fesiligia e mae'a loa ia e tapunia lo le tatou givalito i le sefulu i le aso atae ao ona ou faia lola ia o le screenshot o le amount atoa ua ofo ina mai e le givalito ia matu'u atu lo i luga o le amount lava la erase ia manatua e iai fees foiga le kivalito tusa e 5% e ave ese le kivalito from every donation 5% fa'atasi ma le latou GST e ave ese mai on every donations e mae aloa la ia le tatou fa'amoemoe le aso taeao ona o tu'uina atu lo la ia i luga o fa'amoemoega o le seleni lea ua au iai ia tagata lautele o le whaamoemoe e vai tolu tutusa le leitu fue o na ave lola ia o le seleni lea i le wharetua o Stama lea e mai West Auckland o le seleni lea tuu i tua o stasi o uso mai Samoa ia ma le wharetua o stasi foi o uso ma nai o la alu o lo i Samoa foi o lea la vote whaamoemoe a le tasa o le Western Union o te alu lava i Samoa ia o ki topo o te whailo tu ata maiti ai ma whai ia le ipu e so tama ua whai fo i langi le fōlaunga ia malo ia le mamoli o le mamoli alo ia o le melosia o tātou uma lava e leo whai a lea tu langa tu fui ina ia mau e sevi inga o seisi e ai tātou o Samoa a tu ia le vai matua e longo i tino a toa ia le tinga lea fia tu la iai
ma fia ofu atu se fesoasoani mo nai aiga tufu Malo, ona o tata imi. Wa fia se tupe wa il teimi nei fa fena mo wa tangata account wa le wa ya u le link o le la tango fo e ai se mana o inga message me le la messenger fa fena mo wa mai ate oe lia manaia. Fia se amount wa il teimi nei. faafetai tufu e mo le faafesili mo le maninoga le tatou atunuu ma mole atu le gaga o le faafetai o le tatou aufaiga le ua iai ua ova ma le 5 afe tālā Manaia. 55,000 New Zealand dollars ia manai se lau ia atonu e o atu lava tae au tufu e ua ono se fulu afe ia le tatou give a little maua le taʻilua se fulu afe la aiga ia o le tatou fesoasoani lenā o lenā ua ia oe ia le tatou link e loʻi ai se account number pe ona upai atu i le taimi lenei ina ia puipui au puipui ai foʻi ma tagata foaʻi o loo foaʻi ma ia latou donations e lē o avea i ai se account number i le taimi lenei o la lava e o uma i le give a little le donation i le taimi lenei o se taimi ia ona toe talanua la ia masio le aiga a malilie mai loa avela o account number po le lava le account number e manao latou e release mai ai tua o le afaia lava ia lenā atulaga ae o le stala atu natu fue 5 afe faafetaitele lava Samoa i lou titi faitama lou agalelei ai maise o le alofa ua tuuina i outou loto ma finagalo auana i tamāli o le tatou atunuu Alo tene atu le manaia to tele no stai mi manuia tele ne yaso manuia la sa tama mano fo le agalelei. manuia foʻi tiu te mafai ua feagai ai alofa atu mo e Samoa manuia la sautama fa'asaifoa ia